igihugu kizagerageza gushotora Iran, ndababwira ko natwe tutazacyorohera. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe na Ayatollah Ali Khamenei ubwo yagezaga ijambo ku baturage be, ababwira ko Amerika idafite uburenganzira na buto bwo gusaba Iran kumanika amaboko. Muhawe ikaze. Ubwo hari ku tariki 26 z'ukwa gatandatu 2025, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko igihugu cye cyatsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu ntambara yamaze iminsi 12. Ingabo za Israel zatangiye kurasa kuri Iran tariki ya 13 Kamena 2025, zishinja gutunganya ingufu za nikiriyeri kugira ngo izakoremo intwaro zizarimbura igihugu cyazo. Uwo munsi Iran irasa misile nyinshi mu mijyi itandukanye ya Israel irimo Tel Aviv, Haifa. Mu rukerera rwo kuwa 22 Kamena, ingabo za Amerika zagabye igitero ku bigo bitatu bya Iran bitunganyirizwamo uranium, Fordow, Natanz na Isfahan, zigamba ko zabisenye ku buryo bizagorana kubisana. Kuwa 23 Kamena, Perezida Donald Trump yatangaje ko yasabye Israel na Iran gutanga agahenge nyuma y'aho Iran irashe ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Qatar na Iraq. Mu ijambo rya mbere Ayatollah yagejeje ku baturage kuri uyu wa 26 Kamena, nyuma y'itangazwa ry'agahenge, yatangaje ko abanya-Iran batsinze ubutegetsi bwa Amerika n'ubwa Israel. Yagize ati, ndashimira ku bw'intsinzi ya Iran ku butegetsi bwa Amerika. Ubutegetsi bwa Amerika bwinjiye mu ntambara byeruye kuko twatekerezaga ko nibutabikora leta y'abasiyoniste izasenywa burundu. Bwinjiye mu ntambara bugamije gutabara iriya leta, ariko ntacyo bwagezeho. Ayatollah yagaragaje ko Iran yakubise Amerika urushi rufite imbaraga kuko yangije bikomeye ikigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere cya Al Udeid giherereye muri Qatar. Yagize ati, Repubulika y'Abasilamu yakubise urushi ruremereye mu isura ya Amerika, yarashe kandi yangiza ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere Al Udeid, kimwe mu bigo bya gisirikare by'ingenzi bya Amerika mu karere. Ayatollah yagaragaje ko kuba Iran ishobora kugera ku bigo by'ingenzi bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati ikaba yabigabaho ibitero mu gihe byaba ngombwa ari ikintu gikomeye. Atanga umuburo ko igihugu cye nicyongera gushotorwa, umwanzi rwose azishyurwa ikiguzi kinini. Mu gihe Israel na Iran byari bikomeje kurasanaho misile, Perezida Trump yavuze ko ahantu Ayatollah yihishe hazwi, ariko ko nta gahunda ihari yo kumwica. Yasabye Iran kumanika amaboko. Umuyobozi w'ikirenga yatangaje ko Perezida Trump atagomba gusaba Iran kumanika amaboko kuko amagambo nk'aya adakwiye kuva mu kanwa ka Perezida wa Amerika. Yagize ati, ku gihugu gikomeye nka Iran kuvuga ijambo kumanika amaboko ni igitutsi. Yavuze ko nta musaruro ufatika igitero cya Amerika kuri Fordow na Natanz cyatanze.